Kini alam kakasi Student Union kila pentip bau Sub-Divisional Police Officer neu SDPO ka seorang Civil Subdivision. Ula pentikana baga jingkiam iki arngur kitkot ka KSU na South Khasi Hills kaditang halor ka jing suba. Bat om padlap sabut setia ban pensisya bagi don keti. Kila pentip ru bau SDPO ulai ka jingkular. Bagi pulit kinom kemshu ikirkot ka KSU. Halor ka jingja ichamati Henry Ladadon kam bantuk ket kisah syukot hajir ban keli jing keli. Ia kanila pentip do Asisten General Secretary ka KSU sen kemi. Usamla Ruben Najar, ubalahiar syasora, ban senran ikinoy lambat kot ka KSU South Khasi Hills. Haka jinglait panjing pensyai, nakipulit ka seora police station. Halor ka jing syakiam ki angut kirkot jong kaseng. Ulai turu ba une uhe pulit ula kular. Balada ki pulit kimla man pensyai ka jing dokti, jong kini ki angut kirkot ka basyakiam. Nakaliang jong usapan ma pakmat jong kilat patai kubor. Haga juga por, une alam ka KSU lapan pauru ika jiman yau, halor ka jingkloy jong ki pulit dan pelat ka kerteng jong ki arngut kitkot jong kaseng, ki bahasya kem, wala kidang daitang ki basyu suba, om ki bala penti kena barong keti, na siya aray penram. Shua bangun batai ki assurance chu batai shua ka eka jing karan jungi ha po mo ba ka eka nong rem bangi wan ta kasngi wan ya karan ba ki pulit ka paningkong kalong ba nakapor sa kapor ngi chui ba dadon kinu ngi jing ja dadon ki kho ju ki su ki long ding shan jo ki pulit de kimla ban kem inu ki kem tek tengi de khot ki su tang ban pen kot ya ki su ki tang ba let's say bikin mi operation na lor te kani laja na kapor sa kapor kadang ya usnam i ba don kanu jing ja sa kem gi khot ki su te kani ka yai wanja byang haju hasora te kumungi ni ong bangi ni pelong ka meeting CEA ban persya ya ka CEA man ki district te hasora ru kumju hi ni pelong hapo samati te hadin ka jingya thang ki rules CEA ki khot jung ki seng bro ki la mi no to ko chaka ba ki la wan phai no kadon kata ka jingja ba sya punya kita ki arngut halor kata ka benta ni kum ki khot jung ka seng in dan kanu wan jing te bat ka jing pharap nakaliang ki bor pulit bat nakaliang kiwi ki ken hun chit nyam ba ki don keti mengi kata kalong tang ka eke kumnu ban penjam ban penjak burom ya kaseng nomor kita bakum ka ngi kum kaseng ngidi ka niada ya kajat gundri baki kat gedang don kaseng hi kiwi jat gundri kimla ban wan tuklar sipo kari ke jungi jadi hello tai nungrem bak kumuki ki wan ki pensit da kum kita ki eke bat ki pulit ru klem da yo ya kanu ka sabut ka babyang ki syukem ya borok ki khot jong kaseng ki hadin bangila ekran ki ong bangi kem namar ba ngiyo bantrak ya kata location ke jungki namar ki don hantu ni batai ki pulit ba ngimsim batai bangimsim don tu ngidan hantu namar bangi don ka meeting jong lojong ende tang bangi don kata ka meeting baka jingja don kata ka jingja hantu kam semut bapi la buncu parap ni atau kadon kanu ka evidence ka belong strong bapi la ban ong ba gede mengi hari kata nakaliang juki pulit ki pensyai ba ikem ikini ki armu ki samla de tang ba haka ba tang ki suspect ki baki don keti bat kila beli tang ki kum witness ru ya kata ki mla ban batai kin sa kadang interrogate kin sa te ya kata ka jung juki ngi mla ban pedang nomor pipila kem te kila pengat te ki kendon jing an manta pipelat ya kerteng ki jongki pipelat ya ka jakasa jongki ki de ne kim de ne manta hatu ya kiwi ki hapo hapor ba apanyap lulur sai nyuta hatu ki pulit ki pelat ki kerteng ki dakar kanungut ki kem ni ngitep hatu ki pres kitep ngintep kanungut ki kem ya ka manu kita ngintep wala ka don ki video footage ki ru ngimdan kanungut ngintep halor kata but ka trial kalong kumnu kaya hadu kanu investigation dan batep te bale habai ki wei pat ki buri ya ki dekhot jong ka sengpat ki pen power perthai menta lasha riski da ala bamdan ke benta bamdan ke eke bagindi ba dan keti kata kam atau ki pulit kin mi syahmat ban ay kata ka assurance ba undi maki bakin clarify ki ba undi kita khot jong seng balik kata kam ka kesung put kanang ya di propose nam hadin kata hatu pindang ya kenno bakin ay kum bata clarification but di kum kini ki jingja na kapor ba kum kaseng imla shu ban suya ngap ban suya sya kumni bat ni habwan ban panjing pucai nakaliang ki bot punya nakaliang ki bot punya ningkong batai ba
Hoi, ya kata kerteng jo kita ki arung ki samla mende ba pelat maki dan ki pelatnya po SP office. Te kaju ngako ban keren po SP office ba kidi tangki accuse. Pimla mun pelat ki kerteng jungki. Menta la saya ski kakam kajam kajungki pat munu ban bakle pin bukan bakle ka sarkar la saya ski kam ki kilap ba mun keti maki aba ki haba pikwa bak investigation kanyat dan kam mun pau ya kerteng jungki pat sakawai dia kalong ba ki pau ba kidi ki khot jung kaseng kata ka puni ba kum kaseng hi kade ka direction jo kaseng bangi ong man pha penyap kita ki armu hindi kata kamlong ke kajingle jung pulut ban batai ba kidi ki khot jong kaseng kalong kum pin thok pria ya kerteng jong ka seng bat kum juru ba ni ba dah ka ba pin thok pria kerteng jung seng ki samla kasi jung kidan ha man ki chaka jong keling kiwi ki jela teki ka banjai ki pa dah ka pin pau kum ta ka jingle jong pulut kalong bakan monra ya ka communal difference hapring kijungi bat kiwi pan na kalyang jungi pulit kila bur kata ka jingle jungi kalong ka bakla kila pun pau kerteng hende na kalyang jungi ki ya kum ki jule bi ka blim game ki omba ki kampelan na tekena ngile chapo SP office ki nomba ngi la te lupa ki pras ki la te lupa hende ki pras ki tip nur limba de ki pulit ki mde ba ki pelan te ka jinge keren mene boro kalong ba kam dadi ke bawah song nong rem baki kila ban pni kita ke sebut ki babiang bahot ni don keti ke te na kaliang jungi ni la ong bet da ka basai nang ni khmat da pi don kam ni kinu du khojung kisu keren ha ka basai ni kloy banwan habangi khamne ya kanu kam ni imting minta kilit kendang cari yang jung rebok siteng mit rebok wan miskin cha nomor beling inu banwan beling inut ban karen namar mangitep bangimdan ha kan halor kan ka benta ni kamle kan ka kam te de hitai nong rem ba ngi la pun sngu ya ki bor pulit ba la ki pulit kidang ya kem si kem kum ni siteng min siteng senia bat pen jenjar iki longyeng longsem iki kini ki pa pen ting pen smit iki boro nakaliang kaseng nang ni sikmat nginum ya kranchu kende ni singin sim kibi senjam pet kumingila ekran meneng ila batai syai ba de pi dan kono suspek ke jungi ngim de kiteres ngim de bangila bandri indri syai ni de tangki kena puli ni de ki baterai seng balang ni don la kam kajam ni sim tang iwi benta ban kono ban tendrong ya kam jat bandrio ni don la ka yeng kasam ke ngin mula ban patri ngin mula ni ki seng leno bingin ri cha klaus putam te dapat ni ai ni ongki dapat don kam ni khot dingi ni kloy bangin wan sakmat dah kanu ka poru henry dah akwar ke burompat dah lada ki ya ka ka jing yate minta kasni kidang penken te ngi ban siru ni lesingin simna kawi kising jam ni base be kata ngi mla ban interface ya ka investigation jung pulen yang ong ba ya ngi keren be karai namar kumbaki ong kini ki armut ki kemtang based on suspicion ground ba let's say bedak begidon hatu ko caka nomor ba ka mobile location kadon hatu ni ong ba ngi don hatu caka nomor ba ni pelong ka meeting te obviously ka tahu location kan puni bangi don hatu ko caka te ni la batai sya ba la da pimlap kinu sabut ki ba klan lat ngo di tahu location ba pimde ban kan mi kinu khotngi na kalian ki ong to hendre kin buram kata hendre kidang apa ki odos na jrong